Lama mahungu ya SABC hasha tweak suka studio 12 Auckland Park eJoni. Ntlhanu wa vahlaleri lava nga dlawa eKwaZulu-Natal va katsa na n'wana lontsongo. They came under heavy attack, with an indication that they either disrupted the mission. Maphorisa Gauteng traffic wardens va ri ka xiyimo xo biha exibedhlele xa le Alberton. Bafana va lava ku hlula Nigeria mundzuku va kongoma USA, Canada, Mexico 2026. Mlanguta mahungu ya Xitsonga SABC ya xeke SABC 2 na le ka channel ya mahungu ya SABC le haye hi vuhaxi bya DTT. Riperele ntlhanu wa vahleteleriwa lava nga baleseriwa va dlawa hi maphorisa a Chatsworth va katsa na mufana wa 15 wa malembe. Maphorisa va ri lava ntlhanu a va karhi va laviwa malembe na milandzu yo hambanahambana ku katsa ku dlaya, ku ringeta ku dlaya, kumbe ku koxa mali eka n'wamabindzu no yiva swifuwo. Maphorisa va ri i khale ntlawa lowu wu karhi wu xanisa vaakatiko etindhawini ta le KwaZulu-Natal lava nga dlawela kona ku kumeke na swibamu swinharhu. Vaaki va le xitakanini xa le Pump House eChatsworth va boxiwe hi mpfumawulo wa swibalesa exikarhi ka maphorisa na tinsulavoya. Maphorisa va vula leswaku tinhlori ta vona hi tona ti nga va rhumela endhawini leyi. Ku hehliwa leswaku leyi a ku ri ndhawu ya vona yo tumbela loko va endla vugevenga. Maphorisa va balesile ntlhanu wa vona. Van'wana va vahehliwa i n'wana wa 15 wa malembe hi vukhale. Ndyangu wa yena wo ri i yini lexi endlaka ku maphorisa lava nga leteriwa va tsandzeka ku khoma n'wana va n'wi tengisa kunene. Okungiphathe kabuhlungu ukuthi amaphoyisa amaphoyisa trainwe ngendlela yamasosha lawa ukuthi ingane na 15 Nkosi yami ukuthi ayibambe ayibophe ichaza ukuthi ibifunani kuleyandlu la kutholakala khona ibhamu uNkulunkulu waziyo Nkosi yami. Mkhize u vula leswaku a nga tivi ku ri ntukulu wa yena u le ka migingiriko ya vugevenga. Befika kumina hlala umntwana kube kuhle anyuke ezazovakasha la ko anti bakhe abuye eze kumina noma esehamba futhi abike gogo ngiyahamba ngikhiphe lokho enginako lwahamba into zesikole nje kulonyaka ngiye ngamthengela ngazithumela ezumuntu obeyisikoleni uye waya ke inkinga kwayiloko ukugula nami bengakwazi ukuthi ukugula kunokudlikiza. Maphorisa veri ntlawa lowu i khale wu ri ku xaniseni ka vaaki naswona a va ri ku laviweni mayelana na milandzu yo hlaya vugevenga. What we know for now is that these suspects are linked to various cases, including murder, attempted murder, stock theft, and extortion. So, in different areas in the province, including KwaDabeka, Mpumalanga, and so forth. Maphorisa veri va ha ri ku hlotana na swigevenga swin'wana lava ku nga xiphemu xa ntlawa. Maxaka maphorisa ya traffic wardens eGauteng lava tivekaka hi amapanyaza va ri ha swona ku va maphorisa lamaya va rhumeriwa enyimpini na swigevenga va ri hava swo tisirhelela. Leswi ta endzhaku ka loko ntlhanu wa maphorisa lama va baleseriwa va vaviseka hi tinsulavoya eDaveyton evuxeni bya Joni. Vambirhi va ha ri ka xiyimo xo biha exibedhlele xa le Alberton. Holobyenkulu wa Gauteng Panyaza Lesufi a va endzerile exibedhlele ku ya pfuxela. Maphorisa lama tivekaka tanihi mapanyaza va hlaseriwile exitichini xa switimela xa Daveyton. Timbhoni ti vula leswaku kwalomu ka 20 wa vavanuna lava a va mbale swiambalo swa ntima va sungule ku balesela maphorisa lama. Mindyangu ya maphorisa lama yi lava leswaku maxaka ya vona va nyikiwa swibalesa tanihileswi va hlanganaka na swigevenga leswi nga hloma eka ntirho wa vona wa siku na siku. Umsebenzi abawenzayo ubucayi kakhulu ukuthi ungenza i-operation or wenze ukhupha igebengu ungenayo into yokuyivikela wena ungaphetheli lutho like aba-army nje labantu laba and ungene hostel uyosebenza hostel akuhlala ibhamu wena uyangena nje awuphetheli lutho ngoba nalokho kwenzekile ngoba vele banalo ulwazi ukuthi lapha akekho umuntu oamile mhlawumbe ungenza okuthile. Premier Panyaza Lesufi enzele maphorisa lama nga vaviseka laha vambirhi va nga ka ICU vambirhi va antswa loko un'we a humile exibedhlele. They came under heavy attack,
which is an indication that they either disrupted the mission or these people were going to cause more damage. Nkombo van'wana maphorisa va ponile naswona va le kumeni ka mpfuxelelo wa miehleketo. Leswi u vula leswaku vuleteri bya maphorisa lama byi katsa swibalesa kambe ku fanele ku landzeleriwa nawu loko va fanele ku nyikiwa swibalesa. Komishini ya Madlanga leyi lavisaka swihehlo swa vukungundzwana exiphoriseni xa tiko yi ri se yi lulamile ku sungula ku yingisa vumbhoni. President Ramaphosa u simeke komishini leyi ku lavisa swihehlo leswi nga endliwa hi Commissioner wa maphorisa eKwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi. Mulawuri wa komishini Jeremy Michaels u ri va karhi ku tihlanganisa na yena Lieutenant General Mkhwanazi loyi na yena a nga ta va mbhoni. Michaels u ri ntshamo wo sungula wa komishini wu ta va wavunharhu wa vhiki leri taka ePitori. As we are seated here, the Commission's senior team, except for those who are present with us, are seized with preparations for the commencement of the Commission's hearings next Wednesday, the 17th of September. Komishini yi tlhela yi tiyisa leswaku vuhlayiseki bya timbhoni eka ntshamo byi ta rhangisiwa mahlweni. Some of the evidence we gather will include evidence from undercover agents who have been placed in criminal syndicates by the SAPS and who the SAPS use in their attempts to break these criminal syndicates. Now, if the identity of those people is disclosed, there is a very real risk that they will be killed. So, while we are committed to transparency, we have to prioritize the protection of human life at all costs. And we will consider each case on its own individual merits. But I can certainly see that there will be some evidence that we have to take that will be taken in camera and that may well not be made available in any form publicly. Because unless we can make evidence available in a form that's not going to put human life at risk, N'wamabindzu Vusmuzi Ket Matlala u ta va a ha ri exitokisini endzhaku ka loko ntshamo wo yingisa xikombelo xa yena xa bail wu yisiwa eka vhiki leri taka. Matlala a tlhele ekhoto le Alexander en'walungu wa Joni. Matlala u langutene na swihehlo swo hlaya ku katsa ku boha xikungu xo dlaya, ku ringeta ku dlaya no tumeta laha mali ya yena yi humaka kona. U hehliwa kun'we na munhu wa van'wana ku katsa Ngamu Tsakani Matlala loyi yena a nge le handle hi bail. Yin'wana milandzu leyi va hehliwaka hi yona i ku ringeta ku dlaya khale ka mutlangi wa xitori xa Muvhango eka SABC 2 Tebogo Thobejane. Thobejane u ponere a hlamile loko movha lowu a famba wona u baleseriwe ku hlaya eJoni hi lembe ra 2023. Thobejane loyi a nga tshama rhandza na yena Matlala u vika ku va a ve a baleka laha tikweni endzhaku ko pona ku dlawa. Vachuchisi va ri Matlala a nga ha baleka laha tikweni tanihileswi a nga na ti-passport timbirhi ku katsa na yin'wana ya vito ra Vusmuzi Dlamini. Hi Mawuwani u kumeke na tiselifoni timbirhi ekhotsweni ra Kgoshi Mampuru kasi u ta tlhela ekhoto vhiki leri taka hi Wavunharhu. Ntsumbu wa khale ka president wa Zambia wa ha ri laha Afrika-Dzonga endzhaku ka loko a lovile tin'hweti tinharhu leti nga hundza. Va ndyangu wa ka Edgar Lungu va endle appeal ehenhla ka xiboho xa khoto le henhla ePitori xa leswaku Lungu a lahliwa hi mfumo ka rikwavo eka rikwavo Zambia. Va ndyangu va lava leswaku mhaka leyi yisiwa eSupreme Court of Appeal. Kasi magqwetsi ya va ndyangu va ri noni ya Lungu Esther Lungu hi yena nga na mfanelo a ri yexe wo hlawula laha Lungu a fanele ku lahliwa kona. Xiboho xa khoto ya le henhla ePitori xa leswaku mfumo wa le Zambia hi wona wu nga ni timfanelo to lahla khale ka President Edgar Lungu xi le ku tlhontlhiweni hi magqwetsi ya ndyangu wa ka Lungu. Magqwetsi ka ndyangu wa ka Lungu veri i ro sungula mhaka ya muxaka lowu yi va ekhoto. The question of principle remains. This is a complex legal question. It has not been resolved before. It's the first case we are aware of where a foreign state comes here to claim the bones of a deceased person contrary to the wishes of the wife. It's the first case that we are aware of. So that's why we say this is a matter that should go to the Supreme Court of Appeal. Ndyangu wa ka Lungu wu tlhela wu tlhontlha xiboho xa leswaku ku ni ntwanano lowu bohaka exikarhi ka matlhelo mambirhi. Veri
mufi a nga fanelanga ku katsiwa eka ntwanano tanihileswi se a nga ntsumbu. When it comes to a corpse, a dead body in South Africa, the law follows the Roman Dutch system. In fact, when we research this, it comes all the way from the Roman law. It's affirmed by Foote as well as Hugo de Groot in their exposition of the law. They both say that a corpse is outside the realm of contract. No one can contract about a corpse. A contract over a corpse is ipso facto contra bonus mores. It's something that cannot be contracted upon. Hile tlhelo magqwetha mfumo wa Zambia veri ku hava xo biha ku va mfumo wa Zambia u ya ekhoto ya laha Afrika-Dzonga. In any event, even if South African law were to apply, the conclusion would be the same, and that is that the Zambian government would have the burial right, and that is the clear right that the applicant, that the respondent relies on in the founding papers. Loko ndyangu wa Kalungu wo humelela, mhaka leyi yi ta ya ekhoto ya le henhla ya aphili eBloemfontein. Khoto ya le henhla ya ha ta teka xiboho. Vaaki va le Kimberley va rila hi risema ra nkululo loko vuya mavhengeleni. Tshama na yena. Malanguta mahungu ya Xitsonga ya SABC kasi ku tlhela languta hungu leri nga rhanga ntlhanu wa vahleteleriwa lava nga paleseriwa va dlawa hi maphorisa eChatsworth, KwaZulu-Natal va katsa na mufana wa 15 wa malembe. Maphorisa va ri i khale ntlawa lowu karhi wu xanisa vaakatiko etindhawini ta le KwaZulu-Natal. Lava nga dlawela kona lava ntlhanu ku kumeka na swibamu swinharhu. Kampani ya michini yo haxa ya mfumo Sentech yi lava ku pfala vuhaxi bya SABC. Emaheleni ya lembe leri taka kumbe emaheleni ya lembe leri hi mhaka swikweleti. SABC kolota Sentech kwalomu ka biliyoni wa tirhandi. Palamende yi karhi ku kanela nawumbisi wa SABC lowu katsaka tindlela to pfuna minhlangano kumbe nhlangano hi swa timali ku kota ku fikela ntirho wa wona wo haxela tiko. Ku nga va na xiphiqo loko ku nga tekiwi goza hi xihatla eka SABC. Leswi i hi ku ya hi ku hlela ka mutshamaxitulu wa komiti ya palamende ya vuhlanganisi ni technology. We're not sure. We do want the matter to be finalized though, and I'm worried when he's talking about 6 months, because when we spoke to Sentech, and I mean when he speaks about 3 months, when we spoke to both Sentech and SABC, they indicated that they don't think that they can continue with their operations in the current state beyond of December this year. Sentech has threatened to cut off the SABC signal distribution because they cannot carry the SABC anymore. Diko uri nawumbisi wa SABC wu nga ha pasisiwa eka tsevu wa tin'hweti leti taka. Ku nga mhaka leyi n'wi vilerisaka tanihileswi Sentech na SABC va kombiseke leswaku va nge koti ku ya emahlweni ehansi ka xiyimo lexi endzhaku ka N'wendzamhala. The SABC is at a risk of collapse. It's burdened by unsustainable debt, outdated infrastructure, and a broken funding model. When we spoke about the SABC, and we said amongst others, the withdrawing of the SABC bill is sounding a death knell on the institution, we were told we were being alarmist. Diko uri SABC yile khonzweni ro va yi nga hawa tanihileswi yi tikiselaka hi swikweleti, switirhisiwa swa khale ni ndlela ya mpfuneto wa timali lowu nga fambeki kahle. Diko u ya emahlweni aku xiyimo lexi xi nga vanga ku lahlekeriwa ka mitirho. A swi siva erivaleni loko ku ri ku komiti yi ta kota ku fikelela nkarhi lowu vekiweke wo va yi pasisa nawumbisi ekusunguleni ka lembe leri taka. Van'wana va vaakatiko eLimpopo va lava leswaku swirho swa timasipala lava khumbekaka eka vukungundzwana na mafambiselo yo biha va tekeriwa goza ra vukarhi. Vafambisi vo hlaya va timasipala to hambanahambana exifundzeninkulu va yimisiwe entirhweni hikwalaho ka swihehlo swa vukungundzwana. Timasipala leti khumbekaka ti katsa masipala wa Modimulo, Mokgopong, Musina na Thulamela. Vaakatiko va lava leswaku mali leyi nga tirhisiwa hi ndlela yo biha eka timasipala yi tekiwa eka penceni ya vafambisi va timasipala lava voniwaka nandzu.
Malembe yambirhi lawa nga hundza, masipala wa Thulamela wu nyikiwile mali ya ndzindzakhombo ku va wu lunghisa gondzo leri na yan'wana eka miganga ya tsevu, kambe vaaki va ri gondzo a ri tikombi ri lunghisiwile. Eka tin'hweti leti nga hundza, masipala wu yimisile mufambisinkulu Masala Makumure entirhweni hikokwalaho ka mafambiselo yo biha eka thendara leyi. Makumure u vuye a tshika ntirho. Vaaki vari vafambisi va fanele va byarisiwa vutihlamuleri. It seems like they were sacrificing. They were not doing it for permanent. They are doing it like they are doing it because they want to come back and work on the same place again. Na nge clinic ya vorina re diva uri una bada yo sheliwaho chigontiri mara ayiho. Valwadze va xi ri koto phusha nga dzigriva. Meyara wa Thulamela u ri va tsandzekile ku yisa Makumure eka ntshamo wo tshinya tanihileswi a nga tshika ntirho. We are still waiting for the legal advisors from our municipalities. Immediately when they advised us, we will do as they advised us. Kasi masipala wa Modimo le Mogopong na wona wu yimisile mufambisinkulu Ntwampi Thobela entirhweni endzhaku ka loko masipala wu lombile mali yo hakela swikweleti. Masipala wu ri Thobela u lombe ntsengo wa le henhla eka lowu huvo ya masipala a yi wu pfumelerile. The council rejected the payment of the remaining 24 months and also rejected that they should council should also pay for the legal costs. Mavandla Kaneta ya tshemba leswaku ku va ku hlawuriwe vurhangeri lebyintshwa bya swifundzatsongo swa vandla ra ANC i xivangelonkulu xa ku cinca loku nge le ku humeleleni eka mimasipala. The ANC is using state resources and municipalities in particular to fight their own battles, which is hurting an ordinary man on the street. We do know that there are ANC congresses about to take place, and I think the suspension of these managers all has lots to do with that as well. Mavandla Kaneta ya tlhela ya tshemba leswaku loko ka landzeleriwa milawu ya mafambiselo ya mimasipala ku nga hela maendlelo ya leswaku vafambisi lava hehlwaka hi mafambiselo yo biha va suka eka masipala wun'wana va ya ka yin'wana. Ivi Manibalo wa Mangwa SABC ePolokwane. Van'wana va vaaki va le Diamond Park eKimberley va ri masipala wa ka vona wa Sol Plaatje wa tsandzeka ku lamisa swiphiqo swo khuluka ka nkululo. Va ri nkululo wu khuluka na risema ro biha naswona wu nghena tindlwini no khulukela eswitarateni. Va ri leswi va vangela mavabyi no kavanyeta mabindzu. Emasunguleni ya lembe masipala wa Sol Plaatje wu tise lori yo basisa hi ku lava ku herisa ku pfuta ka storage endhawini leyi, kambe mhaka leyo ya nyanya naswona vaaki va ri se va karhele. Vaaki va ri se khale va kombela va masipala ku va lulamisa mhaka leyi, kambe a va kumeki. Mana wa n'wana u ri n'wana wa yena u kale a khomiwa hi vuvabyi hi mhaka storage leyi pfutaka. U tlhela a ku risema leri nga endhawini a ri tiyiseleki. My child was born without any medical condition, but now suddenly she has asthma, and it's very frustrating because she can't go to creche now. Vatshami va ri va karhele hi switshembiso swo ka swi nga fiki emakumu, naswona va lava leswaku masipala wu lunghisa mhaka leyi. I can't open my doors, I can't open my windows. The children can't also play outside because it's just a mess in my yard. And I'm so fed up for this mess because when people come and visit me, they ask, what is smelling in the house? What is smelling in the house? But it's not in the house, it's a drain outside. Swa ri tano, masipala va ri va swi tiva leswaku storage ya pfuta, naswona va ta yisa mukondiraka ku nga ri khale. Va ri a va swi tivi leswi nga humelela hi lori yo basisa leyi a yi rhumeriwile tin'hweti leti nga hundza. Already we've got a technical report where we'll be appointing a service provider. Hopefully the service provider will start at the end of October to address the problem of sewer in Diamond Park. But over and above that, we're going to appoint two service providers. The other one will be as and when, because sewer is a problem in the whole of the city. Vatshami va ri a va nge swi koti ku yimela n'hweti leyi taka leswaku mhaka leyi lulamisiwa.
naswona va lava leswaku masipala wu rhangisa mhaka leyi emahlweni. Randi yi tile pimanyisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara 17 rand 52 cents, pound 23 rand 70 cents, euro 20 rand 57 cents, kasi pula tiko aka na Botswana 1 rand 21 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $3,639 a ounce, platinum i $1,387 a ounce, kasi nxavo oil and base i $60 kumbe $66 na 2 cents hi mphongolo rin'we. Xipano xa tiko ra Nigeria va le ndzhaku ka Afrika-Dzonga hi ntsevu wa minkutlunya, kambe loko vafana va tekeriwa minkutlunya hi mhaka ya tivukhumukwena swi vula ku matlhelo lamambirhi ya ta ya hambanisa hi minkutlunya yinharhu ntsena. Ntlangu wa mundzuku wa World Cup qualifiers eBloemfontein i ku fa no hanya exikarhi ka Super Eagles na Bafana. Loko Nigeria vo hlula swi ta tisa ntshembo eka vona wa leswaku va nga ha swi kota ku humelela eka matshalatshala yo fikela ku ya eka Cup ya misava. Kasi loko Afrika-Dzonga ro hlula kona swi ta vula ku Bafana va ta kongoma USA, Canada, Mexico 2026 hambileswi va nga ta va yimele ku batsiwa hi FIFA mali no tlangisiwa ka tivukhumukwena eka mitlangu ya vona wo sungula na Lesotho i n'hweti ya Nyenyankulu ePolokwane la Afrika-Dzonga ri nga hlula. Ku va FIFA va nga si teka xiboho eka mhaka leyi nga humelela tin'hweti tinharhu kumbe ta ntsevu leti nga hundza swi nga endla ku Afrika-Dzonga ri pona ku xupuriwa. Kasi pakani ndlela leyi makume mahungu lama mkhomela namuntlha yan'wana ta va kona enkarhini lowu taka. Vito ra mina i Musa Mabunda, ripere. riperile a langutiseni leswaku maxelo ya tshamise ku yini madyambu ya namuntlha ku langutele timpfula leti nga ta va ti ri kona kwala xifundzeninkulu xa Free State kasi na kwala Eastern Cape leti nga ta va ti kha ti famba kwala ka 30 wa tiphesente, kasi loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa KwaZulu Natal kasi na tindhawu tin'wana ta xifundzeninkulu xa Eastern Cape kasi na kona ku langutele timpfula leti nga ta va ti ri kona famba kwala ka 60 wa tiphesente, kasi na mundzuku na kona mpfula yi ta va yi kha yi ya mahlweni kasi loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Free State kasi na tindhawu tin'wana ta xifundzeninkulu xa Gauteng yi ta va yi kha yi famba ka 60 wa tiphesente, kasi loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Limpopo kasi kona ku langutele mapapa lama nga ta va ma ri kona. A langutise leswaku vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku ta va ku ri na mpfula ya tilo leyi nga ta va yi ri kona kwala Mpumalanga kasi na kwala tindhawu tin'wana ta xifundzeninkulu xa KwaZulu Natal, kasi na mundzuku na kona swilemukiso swi ta va swi kha swi ya emahlweni loko langutisa kwala ka tindhawu tin'wana ta xifundzeninkulu xa Eastern Cape kasi kona ku languteliwe mpfula ya tilo leyi nga ta va yi ri kona kasi ku languteliwe ritsho kwala xifundzeninkulu xa Eastern kasi Northern Cape kasi na kwala Northwest na kona ku languteliwe ritsha kasi na kwala xifundzeninkulu xa Limpopo kasi na kona ku languteliwe ritsha leri nga ta va ri kona. A langutise leswaku maxelo ya tshamise ku yini kwala xifundzeninkulu xa Gauteng kasi kona ku languteliwe timpfula leti nga ta va ti ri kona eka tindhawu tin'wana, kasi loko langutisa Pretoria 28 kasi loko langutisa kwala dorobeni ra Johannesburg 27 kasi loko langutisa kwala Springs kona ku ta va kha ku kufumela famba ka 26 wa ti-degrees, loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Limpopo kasi kona ku languteliwe maxelo yo hisa ku hisa kwala Musina kasi loko langutisa kwala Blinkwater, Maphata, Hlaniki kasi na kwala Botsweleni kasi nga rivali kwala ka Dzumeri na kona ku languteliwe maxelo yo hisa kasi Polokwane 26 kasi kwala Phalaborwa na kona ku ta va kha ku hisa famba ka 32 wa ti-degrees, loko langutisa Mpumalanga kasi na kona ku languteliwe maxelo yo hisa kasi tindhawini tin'wana ku ta va kha ku ri na timpfula to vevuka, kasi loko langutisa kwala Skukuza 31, loko langutisa kwala Ermelo 24, loko langutisa xifundzeninkulu xa KwaZulu Natal kasi na kona ku languteliwe maxelo yo kufumela nga ta va kha ku ri na timpfula eka tindhawu tin'wana ku hisa kwala Richards Bay kwala dorobeni ra Durban 28, kasi loko langutisa kwala Ladysmith kona yi ta va kha famba ka 28 wa ti-degrees, loko langutisa kwala Eastern Cape kasi na kona ku languteliwe maxelo yo hisa la nga ta va kha ku ri na timpfula eka tindhawu tin'wana Mthatha 30, kasi loko langutisa kwala dorobeni ra Gqeberha kona yi ta va kha famba ka 26 wa ti-degrees, East London na yona yi ta va kha famba ka 25 wa ti-degrees, kasi loko langutisa kwala Western Cape kasi na kona ku languteliwe maxelo yo kufumela la nga ta va kha ku kufumela kwala George Mossel Bay 21, kasi kwala dorobeni ra Cape Town na kona ku ta va kha ku kufumela famba ka 20 wa ti-degrees, loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Northern Cape kasi na kona ku languteliwe maxelo yo hisa la nga ta va kha ku hisa kwala Upington kasi Kuruman 29, kasi loko langutisa kwala Springbok kona yi ta va kha famba ka 21 wa ti-degrees, loko langutisa xifundzeninkulu xa Free State